kionga chinza ibere toko chakuru ase county ya Nyamira ase omo county commissioner gwe county eyo Erastus Mbui anyaka bakwane kyabuna niga serikali ebwatemero bulyo yogo chikulika abasae gwetani chimisa na ibere emiremo imeye county ya Nyamira ilikonya kabaga konya namono asokulinda ebinto bitotanine aiganiganya kabaga kwanwa chingaki echinsemo imeye county ya Nyamira cyanyara kaba chikoyana kia emeyega yogo chengera gwese emeyega amo nebitambukero nebikore yogo chengera litukelyo libinto bitotanine muri kito Paul Kapokara na mange bunenjera yamo yowekiranye kerenga ya serikali kwene kibuna abasaye kwanyorera bale emirimo county ya Nyamira netukonyara kabage kubaha emirimo abasaye abo bale gwetania chimisano nebere inziyo mu rubuli omanyekantabana climate change action uyora tukanyara kabago kubabwatani abasaye bale gati emyaka 15 gweke emyaka 30 bunenjera yamo yo kugendera kulinda ebintu biriya bitwetanaine kama mlivyosikia tarehe mosi mwezi huu katika hotuba ya rais ametangaza kile ambacho kinaitwa climate challenge action ama climate resilience management, ambapo tunaajiri vijana ili kuweza kufanya kazi ambayo itaboresha mazingira yetu. Katika Nyamira tutakuwa na vijana 795 ambao watachukuliwa ili kuweza kusaidia katika kuboresha mazingira. Yule chairman wa Juakali alisema hapa tuwe na siku ya kufanya hivyo. Hawa watafanya permanently for 6 kwa muda wa miezi 6. Numurubuli korengana muno county commissioner we county ya Nyamira Erastus Mbui endreko bwagotebura tukunyara kabaga gusira ebirengo bya mazingira emeyensiga ya Kenya asura tukunyara kabaga kubabwatani abasaye bo baranyara ko bakole sumikimete okurubura emembere resi egati yemeremende watakuwa wakifanya kwa samu, na baadhi ya kazi ambazo watashughulika nazo ni za mazingira, kusafisha, kupanda miti, kutengeneza miche ya kuweza kupanda huko, na pia kuboresha mazingira yetu kwa kusafisha mitaro ya kupitisha maji, pia kupanda miti katika barabara zetu, na pia kufungua mitaro ya kupitisha maji katika barabara zetu, na mahali zinaweza kurekebishwa pia ile inatumia kazi ya mikono kwa wingi, wataboresha barabara zetu pia ili siweze kupitika. Ekini gitambuka korengana mona Mbui ateberekera tukunyara kabaga ko abasaye bagali emirimo elyo kwegendereria asamagimabo. Hii ni katika hali ya kutafutia vijana wetu wenye hawana ajira kipato, ambapo wataweza kupata shilingi hadi 500 kwa kila siku. Na kati ya hao pia kutakuwa na supervisors 27 ambao tuna prefer wale ambao wamepitia NYS, kwa sababu tunajua kuna kambi ya NYS hapa Nyamira, na kama hawatakuweko bado tutachukua vijana ambao ni katikati ya miaka 18 na 30 ili waweze kutusaidia katika hizi shughuli. Nomweli oye nigo serikali chechi county chabolirwe kweneke bunangolenda bali amazingira asokobwati amaragali ya serikali ya rule bunenchire ya moyo gutanga ogochenchia kwelire. Ni mizo kuu ambaro serikali inafanya tuweze kuwajibika. Kama tutachukua hatua kila mtu kuweza kupanga vile ambavyo atashughulikia taka yenye inatoka kwake, hatuwezi kuwa na kazi ya matumizi mengine ili county government nayo ifuate kila dakika kuokota uchafu ambao tumetoa kwetu sisi wenyewe. Ginko ripoti ligetaseni kikia wanjite kia getembe kuroigase county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara.